سلام تخطاتلت نايس channel كما تخونوا تبوك تكونوا ناي وتر تمريتنان بحقنانيو لو ممكن وتروا قداسن وانا وانت عستوطات حزنا لكم متينا لنا سام مودا تامسانو صنو لايك جيركم دما جمركم بلاكم إلا نتحساسب علومي أقداسي فيديو ياخد كون مغنياتو أبا قداسي معالت تقبر زلايا تقص الفيديو انتهي كم تخون تقص المعالت انتهي كم تخون وصل دي فلت سلام تايكم نقول لنا مجمر يا بزني جمر to Pakistan for a second round of talks with the United States, according to Pakistani and Iranian sources. Iran's top diplomat, Foreign Minister Abbas Araghchi, is expected to arrive tonight with a small delegation. It's unclear whether the U.S. will take part, though. It comes after new negotiations failed to materialize earlier in the week. During this morning's briefing, Defense Secretary Pete Hegseth said the U.S. military will maintain the blockade on Iran's ports for as long as it takes, and he urged Tehran to cut a peace deal. كم تريوا زلهم تقداي بأمريكان بإيران تفلالي صوتاينا نرزلنا حدا دونالد ترامب أب طاولا كساب زمصخن صبينا خنزراربينا طاولا زررب كدلينا بلا بلا كبل قرنيو إيران لوخناتا مس أمريكا كنراخبينا كيبلغن نا باكستان كم دمانا مسقط كتصيروا نا موسكو نخيد تستبقى بمنستر قدات وصعيناتهم استمرحي لوغنا باكستاني خيد كم زول مستفلته أمريكا لوغا سدد يا تسددنا كل جميرهم دحرقن لوغا سدد مخانا أنا تصيروا مالو انتا يوم كقبرو اتزر ربك كايدينا تبعلو خلو تمنستر مكلخالناتهم زبلوغن سمعوه Iran has an important choice, a chance. مجمري أنا زربان السوز بلا زلو كيس معكم انتاي كريكم إذا المسيلكم نكن من تاي نكوينات داليومكم زلو. Since 2003, there are 3 U.S. aircraft carrier strike groups all operating in the Middle East at the same time, accompanied by their carrier air wings, by the USS Abraham Lincoln, the Gerald R. Ford, and the George H.W. Bush, all in the region, including over 200 aircraft, 1,500 sailors and Marines, according to CENTCOM. They bolster a remarkable show of force in the region right now. Take a look at this. These are our assets right now in the Middle East. እዚ ትሪእዎ ዘለኹም መራኸብ ኩናት ናይ ኣሜሪካ ኣብ ማእከላይ ምብራቕን ቀይሕ ባሕርን ዘሎ እዩ ኣብ ኣሜሪካ ዘለኹም ስለምንታይ ናይ ጥዕና ኢንሹራንስ ዘይብልና ስለምንታይ መናብሮና ዝኩሉ እናሰራሕና ክልተ ሽፍት እናሰራሕና ሂወትና ኣዝዩ ዝኸብድ እንድሕር ኢልኩም ተመልሲ ብዘለኩም ገንዘብኩም መንግስቲ ኣሜሪካ ንኩናት እዩ ዝጥቀመሉ እምበር ንሰላም ኣይጥቀመሉን እዩ ትምክሕታ የድልዮን እዩ ምምካሕካዕ ፅቡቅ ኣይኮነን أنا بسويسرلاند يزنبرك نيجي نجيركم إيه أمنا شور حنت خمسين دلاتهم أي مثلاً نجن هي وتناي سويساويان أمريكاويان بحلمهم تراي كون زغل I'm talking about the average life نه هذا average سب شو من تساعد تسرح ولا ونا ماكدونالد تسرح ولا أبتريد تسرح ونبلو صراحة يعني أمريكا بسويسرلاند زنبر كل عينات مسلات كل عينات إنشورانس نقل نزلوي compare that to America كندز عينة وتهدراوج وهذا أنت كجبري زغل غريبة زلا نيران كدمسس سلازي أمريكا قدامنا ناتا كويناتيو كبهال كله نمجنانا يكون دار السايد زنوب دفو جنرال حفشة وزارة بين نزارب سنينا نزلت السلام كزرارة بيزدل زلو غيزول زلو دونالد ترامب كنزي مراغب كوينات قريب زلو زت السلام كزرارة بيلكم تحسبوا I mean just try was I don't know shocking ده somebody زي جن إيرانوي عندما مجمريا ما يكون remember كوينات كجمر كله كم زعينة فيديو نمسنيرنا كان عليهم كم زرينا نيرهم كنتي سلست ايركرافت كاريرز متين كم زمتيو كم زقينو كم زتجرا كم زترف الزخونه الزخده تبعيلو كندي يبحال نيري كل كم تري وزلهم حج دما ججف زخونه وتادراوي عقمي قتيروم كم زلو يزنقر زلو ايراناويان كن قدم حج سلازرايو لعلو كل دما سلامنتاي كندزي مراخب كم تسو خمس خالو ونفليتو مالو سلامتاي ندحريلكم أبت كبابيهم كقرب خمسة كيلو سلاد فرهيو هاي تعمل سزيا أمريكا أب قطر أب بيزر أب كويت اللون بيز أب بحرين اللون بيز أب إمارات اللون بيز أب سعودية أب بيز اللون واي ار أب تبغى سلامتاي زي ما تسو سلادي فكر لهم كل عوم كم زخلو سلازي أسبق كاره كا وادا خاطر أخذ كلال لك بجم إذا قد إذا منتاك تكون كم تخل بزمن قد تقريب زل أمريكا بفلاي دونالد ترامب حنت زربالا مبزعتهم أناليست سكيلاتات كزارة بقولوا وتهدروا أصوار تنقصاقيسو قد نيزت كملوا مناورات راجير زملس ما راح يكون أب كل رينا لنا فنزويلا كم قريبو تتكملوا أب إيران كم أقربو تتكملوا سابجي تكملوا هجر ما مليسو جد فوت هدراوي أصوار قريب له
أبطاولا تزراربوني تدي سلته نبكينات كأتي زمسل زرباي سلزي زي نريو زلنا نحن كبيت كوينات حليف نبل نتلنا then another كبيت كوينات دما بحجي ما تكم زلو تراي مقمات يدلي كندزا أصوار ني كيفات كقربوا يكونون يوم by the way زي أصوار إذا كم زي مقرب تراي ما عاد مليونات زبلة تجست من قص نايت المراخ بنقلن ما عاد كنزبي دبلة يمزولو that's why أمريكا شو من 100 بليون هذا تريليون باجت الله تدي فنس بعلا يخلوهم نخمة حد يصور نخسر حدا يكون سي نتمين تينا ناس نايتز اللهم أصور أزيو بزح جنزب وسديو سلزي that's why تنا أمريكا من عبرو ولا تنا أمريكا كايدا مرة زخبت زلو كنت زع عينة أصور كاب حدا بوتانا بكال بوتا كتن كساسو مزح جزء لو واجنا ندادي مزح جزء لو كبرنا نجارات تاريخيو it's a very hard task to do كل زعل ما زين من تايغه أبيران سرعتنا مغيار no أب سرعة غيور قريفو ميم وش ما تحرموز نكخفتو من البات نسيت أقول كتكون تخلج من البات so نقيد انتهى يوم كجبروز دليل زلو what is the end goal كنا بلينا بزعبات زرربز بحال زلو كده زربنا بزيان جمر. The crisis in West Asia is now entering its 9th week, and even now, peace remains elusive. For days, the world has been watching mixed signals. One day, talks look close. The next day, aircraft carriers move in. One day, Washington says it's patient. The next day, it says the clock is ticking for Iran. One day, both sides speak of diplomacy. The next day, they prepare for failure. This is the strange new phase of this conflict. No full peace, no full war, just pressure, posturing, and a dangerous waiting game. So what has changed now? The latest signal is coming from Pakistan. Reports say Iran's foreign minister is expected to arrive in Islamabad. جي انتايو زبحال زلو تي انتاي كجبرو كم زلو زلو استفلت أنا قريلا زمالة تاي مالتيو حدا معلتي كنزار عربينا يبحال أتزررب دما كنزار عربينا بتاولا خن رخبينا قالك بحال زنيو بتنريو زلنا دما أزيغ جيف سخونة وتهدراوي كالتم كات قتر أصوار كاتر جيف منكسقاسات تقبر بقمت علو إيران دما بفتسم دمبرت زي بلا حقرنا خونة تمتسالا تقدم ستفر نيرا حدقات تقبر تفتن نيرا بتاولا خزارة بينا زغ قبرين زغ قد فيت بالنيرا قد مغينات حجيقن فتسيمم دمبرت عيبلون يمزلو زد معنا أمريكا أب كال سقمت نخط وسد يدفع كم زلو يمزلو غرزلو سلزي منستر قدات وصاي ناي إمارات ناي إيران ناب إسلامباد أتي كم زلو يزنقر زلو كبرما أمريكا لغناتا سديدالا لغناتا بتي جارد كوشنر انت ستيف فيتكوف زبحالو أمريكا إيران بغاتا كترهبهم دليت كم زي بالله قليس الله مغنياتو مركابهم ترقم زلو أيكونن زبل إمنسلو زلوهم نعم رقيبنا كما تزخلو تيلن عب زبل بدم نمتابت يحم الله ساتو دحزني نزيوم رقيبنا سي كما تزخلو تيلن زبل إمنت الله because ستيف فيتكوف أنت تجارد كوشنر زبحالو لوخاتنا أمريكا ترى كونس مجابرينا إسرائيل سلزخونو تزراريب كام زياتهم أب حدا معلب كتبت صحيت خلنها زبل مدام زمتاب إيران علو بتخالبا قد ما انتهي زبل علو أمريكا نزوم كلتا تصدهم كوينات كجمر سلا تدليو كم زي سماع معسلة دفلتو أبت أولا مسئنا أي تسماع معنان سلزي دليتاتنا مقبار سلز أبيو نكوينات أتينا نزبل نمبالكا كتقومولو سلز دليو بعد أوكي عجيل سلام كم زي اللي ويون سلام يحسبو خم زي اللي بس خطرة تغليخا To make a deal. A good deal. A wise, important choice. And he urged Tehran to cut a peace deal. Iran has an important choice. A chance to make a deal. A good deal. A wise deal. Iran has a historic chance to make a serious deal. And the ball is in their court. Either way, the War Department stands ready for what comes next, locked and loaded. كم تريوز لهم زي حركاتهم تواساتي منستراتي زبحال زلو مغنياتو حدا نعبا حيلي نعبا هجر زوكل كم زي عينة فخراي تكامن يمزولو أمنا أمريكا منستر بكالخال كم زي عينة تهديد يلن عينة برن يمزولو زي كمين يليو أبزبوتا زعاتي يمزولو زلو مغنياتو عامن تلك أخوي نفسدي إلكا كتزارب تخلي خايا يمزولو زيقن بقى فخرا بعاتيو إيران أبيتكم يزلو جدا أقد أسوسانو تسنو لكم نحنا تدعلينا ينازل لنا أقد أسوساني
ፅቡቕ ዲል ክትገብሩ ድማ ድልውነት ኣለኩም ካለ ዘራርባ ንሕና ንብለኩም ዘለና ግበሩ እዩ ዝብል ዘሎ ዲል እዩ ትብሎ ዘሎ ሽም እምበር ተማረኹ እዩ ዝብሎም ዘሎ ኢራናውያን ድማ ነዚ ፈኸራ እዚ ምስቲ ኩሉ ሓፂናቱ ን40 መዓልቲ ርዮም እየ so there's nothing new ባህልትዮም ሕጂ ሓድሽ ዝበሃል ነገር የለን ሕጂ ኣሜሪካ ክትገብሮ ትኽእል ሓድሽ ዝበሃል ነገር የለን ኩሉ እቲ ክትገብሮ ትኽእል በቲ ዝበርቲ ኣፅዋርናታን ታክቲክናታን ሓንደበትነት ተጠቂማቱ ሕጂ we are ready ክትሃርሙ ምዃንኩም ፈሊጥና ኣለና ባይ ዘ ወይ ብዙሕ ምልክታት ሂቦም ኣለዉ ኣብዚ ቀረባ መዓልትታት ክትኩሱ ምዃኖም ኢራን ብብዙሕ መንገዲ ይፅሕፉ ኣለዉ ኣሜሪካ ክትኩሱልና ምዃኖም ንውግእ ተዳልዮም ከም ዘለዉ ክሃርሙ ምዃኖም ተረዲና ኣሎ ኩሉ ትገብርዎ ዘለኹም we know everything ይብሉ ኣለዉ ቻይና እውን ገለገለ ልውኻት ኣብኡ ኣትዮም ዝነበሩ ይወፁ ከም ዘለዎ ገለፅ ሓበሬታ ኣሎ ስለዚ እቲ ዝርርብ ዝበሃል ዘሎ መሸፈኒ ከም ዝኾነ እምበር ናብ ኩናት ናይ ምኻድ ተኽእሎ እናዓበየ ይኸይድ ኣሎ ስለዚ እቲ ፈኸራ ትርእይዎ ኣለኹም ኣብዚኣ በቃ ወላ ሓንቲ ፀቕጢ ዘይብሎም ኣሜሪካ ንኩሉ ድልውናት ከም ዘለዎ ገይሩ እዩ ትዛረብ CNN's Elena Treen live this morning at the White House. ሓደ ነዚ እጂ ክፍክሮ ዝፀንሐ እንታይ ክብሉ ተራዮም መሲልኩም መጀመርያ እቲ ኣብ ዝርርብ ኣብ ጣውላ ትልኡኽ ናይ ኢራን ኣትዩሎ እንዲ ዝበሃል ዘሎ እዚኦም Iran's foreign minister has landed in Islamabad and US special envoys are on their way in what could be a fresh push to restart stalled peace talks. But even before the talks begin, there's confusion over whether they will happen at all. Well, the White House says that senior envoys Steve Witkoff and Jared Kushner will hold in-person talks with Iranian representatives in Pakistan. But Iran is telling a different story. It says no direct talks are planned. Instead, Pakistan may act as a go-between, relaying proposals. US President Donald Trump also claimed that Iran plans كم تريو زلهم أمريكا نزوم كلتا جاريد كوشنرن ستيف ويتكوفن اللي خالا إيرانويان كرغبو ما يدلون يمكن كا أبت أولا زي ما مساكا ساقم سلزلو أبت أولا كمتسلوهم سلزي بغد تامساتهم تراخيبهم كزاربي دلون يوم because they don't trust them نزوم كلتا سبات أيامنوهم نيوم ترى يكون سكوسونو زغول يكونون أي كوسونو يكونون تراكا زي يكونون نا أمريكا ربحات رايزو قدم يكونون يلوم يمسح فزلو إيرانويان زوم سبازياتهم زع أمريكا يكونون زارو مسانا نا إسرائيل حتوتات يمزلو نايلو ስለዚህ ምዚያቶም ተዛሪብካ ክመፅእ ዝኽእል የለን ምናልባት ታይብሉ ቫንስ ኦን ስታንድ ባይ ምናልባት ገለ ነገር ፅቡቕ ነገር ተረኺቡ እቲ ምክትል ፕሬዚደንት ጄዲ ቫንስ ንክመፅእ ኣብ ተዳሎ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ በት ኢራናውያን ብቐጥታ ምዚኦም ክንዛረባ እንደለን ኢና መንጎኛ ጌርና ምስ ፓኪስታን ኢና ክንዛረብ እቲ መልእኽትናትና ፓኪስታን ከተብፅሓልና ትኽእል ብቐጥታ ምዚኦም ምዝራብ ትርጉም የብሉን ኣብ ዝብል መደምደምታ በፂሖም ኣለዉ ዘገርም እዩ እዚ ንባዕሉ ኮንፊደንስ እዩ ዘንፀባርቕ ኢራን ኣሜሪካ ብከምዚ ደረጃ ክትሪኣ ምኽኣል ዘገርም እዩ ማለት ኣሜሪካ ሲ ሰብ ክፈርሆም ክሰግደሎም ክንበርከኸሎም ዝደልዩን ዝኣምኑን ሰባት እዮም ነይሮም ገስወት በዓልኻ ነታ ክብርኻ ድሕሪ ኣውዲቕካያ እታ ክብርኻ ብጌራ ትወድቕ ኢራን ቀደም የኽብርዎም ነይሮም እዮም ይፈርህዎም ነይሮም እዮም ሕጂ ግን እቲ ፍርህ ዝበሃል ከይድ እዩ ምክንያቱ ኣሜሪካ ክትገብሮ ትኽእል ኩሉ ክፋዕርዮም ስለ ዘሎ ብኩሉ መንገዲ ድሒኖም ካ ስለ ዘሎ ነፍሶም ኣጥሒኖም ስለ ዘሎ ድሒኖም ስለ ዘሎ ነፍሶም ኣጥሒኖም ስለ ዘሎ ክስዕሩ ከም ዝኽእሉ ድማ ይርድኦም ኣለዉ So the situation is different. To make an offer which is aimed at satisfying United States demands, but said that he did not yet know what the offer entailed. When asked who the United States was negotiating with, Okay. ስለምንታይ ግን ኣብዚ ኩነታት እዚ ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝሓለፈ ዝኾነ ፀቕጢ የብሉን ቀሲለ ክበፅሖ ክእል እየ ዝዲል እዚ ኢሉ ይፍክር ነይሩ ናይ ብሓቂ ኮሚዲቲ ኩነታት እስከ ንስማዕ እዩ Doesn't seem that way, both domestically and internationally. Donald Trump saying, quote, we are under no pressure. It doesn't seem that way, both domestically and internationally. What's your assessment? ዶናልድ ትራምፕ ዝኾነ ይኹን ፀቕጢ ከም ዘይብሉ ኩል ግዜ ከም ዘለዎ ቀሲሉ ክውድእ ከም ዝኽእል ኢራን ኣብ ፀቕጢ ዘላ ንኢራን እዮም ክጭንቁ ዘለዎም ንሕና ግዜ ኣለና ይበሃል ኣሎ ሓቂ ድዩ እዚ ፕሮፌሰር ፔፔ ተሓቶላ Okay, let's go. Number one, he's under tremendous pressure, which is why he's saying he's not under pressure. But something else is really quite clear. So I have, because I have been commenting and writing about this war every single day for the last 54 days, I've listened to virtually every single word President Trump has said. And what you hear here is a tone of resignation. He is still trying to paint somewhat of an upbeat, but every single step, he doesn't even know who to negotiate with now, which means how can you count on there being a deal that is a quick end to this if he says that? He's admitting these economic consequences are going to go on for quite some time. He's now talking about going back the bombing with more, he's actually naming, well, we have all these targets we could go back after, meaning more long war. All the way through here, there is a notable tone
እንታይ ዝብል ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ከቢድ ፃቕጢ ከም ዘሎ ፍሉጥ እዩ ፃቕጢ ስለ ዘሎ እዩ ዝኩሉ ዘረባት ዝዛረብ ዘሎ ኢሉ ክእምን ዝፍትን ዘሎ ንሰባት ቀስ እናበለ ነቲ ክመፅእ ዝኽእል ከረድእ ዝፍትን ዘሎ ፃቕጢ ስለ ዘለዎ ጥራይ እዩ እቲ ዘረባ ናቱ ፅቡቅ ጌርካ እንተሰሚዕካ ድማ ብፍላይ ድማ ነቲ መድረክ ብዝርድኦ ሰብ ከም ዝንሱ ክሰምዖ ከሎ ተራ ዘረባ ተራ ሰብ ክሰምዖ ከሎን ከምዚኦም በዓል ፕሮፌሰር ፔፐ ክሰምዕዎ ከለዎም ብዙሕ ትርጉም እዩ ዘለዎ ኩሉ እዚ ዝዛረበ ዘሎ እንድሕሪ ኣስተውዒልካ ሪኢኻዮ ይብል ኣሎ እቲ ኩናት መፍትሒ ከም ዘይብሉ ዝነግር ዘሎ ኢሉ እቲ ዘሎ ፀገም ንነዊሕ እዋን ክቕፅል ከም ዝኾነ ዝነግር ዘሎ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ቁጠባ ናይ ዓለም ክበላሾ ከም ዝኾነ ሰብ ከመይ ኢሉ ክዳሎ ከም ዘለዎ ንኣብነት መራሕቲ ኣለዉ ናብቲ ዓዲ ዲል ክትገብር ትኽእል ምስኦም ይረዳድኡ የለውን ገለ ክብል ከሎ ንሱ ዝደልዮ ዓይነት ዲል ቀልጢፉ ክብፃሕ ከም ዘይክእል ተረዲእዎ ኣሎ ስለዚ ነዊሕ ኩናት ክህሉ ከም ዘሎ ይውን ነዊሕ ግዜ ክወስድ ዝኽእል ፀገም ኣጋጢሞ ከም ዘሎ እዩ ዝነግር ዘሎ እዩ ዝብል ዘሎ ኣብ ሓፂር ግዜ ክፍታሕ ዝኽእል ከም ዘይኮነ ተረዲእዎ ኣሎ ይብል ኣሎ 48 ሰዓት ወይ 2 ሰሙን ወይ 3 ሰሙን ቡ ገይሩ ክውዶ ኢሉ ዝተበገሰ ንሱ 3 መዓልታት እዩ ሂብዎ ነይሩ ክብገስ ከሎ ነተንያሁ ኮሚል ያሽክዕዎ ነይሩ እንተደውሓ ድማ 3 ሰሙን ኢሎም ነይሮም ሕጂ መበል መበል 56 መዓልቲ ጌርና ኣለና ኦልሞስት 2 ወርሒ ኣቲና ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ኣብዘን ውሕደት መዓልታት ካልኣይቲ ወርሒ ክረግፅ እቲ ኩናት እቲ ካልኣይ ወርሒ ክረግፅ ከሎ እቲ ኩናት ድማ ዝኾነ ይኹን ናይ መፍትሒ ብሓይሊ ይኹን ብፖለቲካ ንክፍታሕ ዝኾነ ይኹን ዝተገብረ ነገር የለን ዝተጀመረ ነገር እውን የለን ዝተገብረ ዘይኮነ ዝተጀመረ የለን ምቁራፅ ተኽሲ ከማን ካረጋግኡ ይከኣሉን ኣሎ ሶ ኢን ጀነራል እቲ ፀገም ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ከም ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ድማ እቲ ክውንነት እናተቐበለ ይኸይድ ኣሎ ኢሉ ተቐደም ክውዶየ ስዒረየ ተዓዊተየ ገለብል ነይሩ እጂ ግን he is just sticking to the reality ኩነታት ኣርኪብዎ ስለ ዘሎ ዝግበር ነገር የለን ንዑ ክቕበል ጀሚሩ ለ ይብል ዘሎ of actual resignation that this is moving into a long war. And that's really quite different than even just a few days ago or a week ago, where he was trying to paint the picture. This is almost over. We've got that deal. They've agreed to everything. It's all going to be done tomorrow. None of that really in today's discussion. So this is really the first time I think you can see in his voice, his demeanor, and in the way he's painting things. He's not saying he's defeated. So don't get me, I don't want to go that far. He's not saying he's not confident of victory, but this idea that victory is happening in the next 24 hours, that was nowhere in today's discussion. And that really speaks volumes because he has been the person saying this would be over really soon. And that's not the case listening to President Trump. Exactly. Come trio لهم لأنه وحوان وحدات مع التاريخ والله كودي الموسس ترفيه بلون أب في الله ما قدمي هذا 3-4 معلتات ما ديل قريب له كن السماء معنا خلينا مفرام تراي تاريخ زول تقول داي كود داي يقل زبل زراباب تتقاقا ميز دقم نيرو تعداقات هذا ما بقير مني بلايتي كبر نيرو حجقن ولا حنت نقر كجبر كم زيك تردي وصل زلوا كعوات يخلي يكلني ولا يكلني يبلع له جن كعوات ستيل ونخلي جن تعود بقليله كما تزغل كم زيك كونه اتسقى اتبده دما ኣብ ሓፂር ግዜ ክፍታሕ ዝኽእል ከም ዘይኮነ ተረዲእዎ ኣሎ እዚ ሓደ ኩንነት ተቐቢሉ ከም ዘሎ ይዝርዳእ ዘሎ ኢራናውያን ድማ ዕላማናቶም እቲ ኩናት ክናዋሕ ክኽእል ኣለዎ ኢሉ ዕላማናቶም እቲ ኩናት ተናዊሑ ፕሬዚደንትነት ናይዚ ዶናልድ ትራምፕ ሓንሳብ እናሓዋሩን ክፅየቕ ክኽእል ኣሎ ክበላሾ ክኽእል ኣሎ ክዕረ ከም ዘይክእል ክኸውን ክኽእል ኣሎ ስለዚ ዴሞክራትስ መፅኦም ድማ ኢምፒች ክገብርዎ እዮም ካብ ስልጣኑ ከም ስጎ ክገብርዎ እዮም ዋላ እኳ ሙሉ ሙሉ እንተደይሰጎግዎ እንተወሓደ ብሽም ኢምፒችመንት ዝበሃል ፕሮሰስ ኣሎ ስለዚ ኣብ ቀዳማይ ፕሬዚደንትነቱ ኢምፒች ገይሮም እዮም ሕጂ ድማ መበል ካልኣይ ግዜ ኢምፒች ክገብርዎ እዮም በቲ ገበና ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ እዚ ኣጋይን ፕሬዚደንትነቱ ሲ መሬት ክዘብጥ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ that's bottom line ናይታ ዘረባ ፕሬዚደንትነቱ መሬት ክዘብጥ ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ወተሃደራዊ ዓወት ከኸምፅኣሉ ይኽእል ዶ ኣብዚ ስምዑ መጀመርያ ولا ون بزاتك وكفتح مخالة نجرجن تزاتيخا كفتح زغن سب كلا كاديو. Negotiating partner, we lie. You show up, you may be killed during the negotiations. We cheat. We're not honest. And our response is that the Iranians lie and cheat all the time. I've talked to people that were inspectors. I've talked to people that have been involved over there, and they say the opposite is the case. You know, I remember going through this in the Balkans, and people kept insisting the Serbs were dishonest. You couldn't trust anything they say. I found just the opposite. Of the three parties, the Bosniaks, the Croats, and the Serbs were scrupulously honest. If they said they were going to do something, they did it. If they said they wouldn't, they wouldn't. My goodness. أتم سبات أفلي مدرخنا نبرة لنا كنبلوكم كلنا كنجانن إلنا يكونن. زيد ما حد عبي وتهدرا ما كنا نزنا بريو كونريل دوغلاس ماكريغور يزبحل أمريكاوي انتهي بالزلو
مبزحت جزياب زربا أبز زتكن كيد كلنا نتالل نحنا هنا يبلان ناتنا مرحتي أي أمنوني نتي مسوم زارب زلو زقاتلو حسابهم زغيرو مدبهم زغيرو مبصعهم زي يخبروا قالهم زي يحلوا كل نجر مثلال زتقوم نحنا هنا جن الميديا دما تقلاطفنا إيران حسوتي ما يمنون يميلا دما نعمينا نخصصي إذا دما ناب إيران تراي يكون أب كل بوتاتات نتقوملو تاكتيكي دزلو نزا فيديو تسمع زلو خمسي كنا منتاع عدلنياتات كم زخونا كردانا لو زنا جرز قدم كالوتي بلوانيرون كالوت كبلو خلوك تأمني تخلي خلومي أمريكاين يمزروزل إذا دما يتي the greatest awakening of لولوتي متنسى تي بحسوتن بخالن تتعليلو زنا برسب نوعون متنسى أمريكاويان مخا patriots زياتهم من أمريكا حيال كتكون زدلي سباتي أمريكا كتوضق زدلي كون بروفيسور بيبر يكون زنزويلا تريود لو أمريكا حيال كتكون تقوينا أبزيد ليا كوينات كت أوتي بالله أن يوم نزولو إذا كوينات زي أغلنا بس كوينات زي حيال أي نخوننا مليسنا أنا نداخم زلنا أبعدنا ناتو زلنا سلازي أبزيد لينا سقطات أبعدنا أخولا لنا وتم جبت زخون كوربوريشنز تمنقسناتنا بوحدة تقصاصيرو كل جزء كينات دوسنا زلو نعوخن قحفل لنا بسلام كن عواتنا غلينا هبتام هجرالاتنا بلحين تعرى من حزب لنا سلازي أبعدنا تفكيرنا بسلام بغطبان كن عبنا غلينا سلمتاي كينات نمرز لنا حراي تجديدنا أتو كينات تلقى سلمتاي قنوع زخونا كايتا زين غي سلمتاي كل جزء عمست نخون زبل زرباي لعلو كل دما كل جزء أقام زوردنا زلو إسرائيل بوليتيكا ناس اللي تقصاصيرو زبل زرباي سلازي تي أب أمريكا بتصحي زلو درجة ناي نقحت قبل كلني درجة ناي تقاوم نتمنقسي نتعندرا ناي تمنقسي قرب تسفاز بي قرب بالت ملو أبزو قربا كقاطم زخلو تقولو كتبلو يتخلني خاقن تسفاز بي معناتو أمريكا نيدقى حيل ماتيو سعيرو كغيرات زخل هقرا يكونت تزبا وشت زلو يكغيرو زخل كساب حجين أمريكا دفيرو تواقيو كايدوم نقيرو خبرهم زخل حجر لو كنبلا ينغلنا ولا إيران كنت دعويتها مالت أمريكا زلا كايدا كتقيرينا نبلا لنا من البحث نتكبابيا زلو همان تغييرها مالت فزي بعبيتي أب أمريكا زلو عند راك غير تقينو احتيز بأمريكا يكتنسو زلو بتي نتي بدحر مقارجة تقوصاصير وزلو حيلنا إسرائيلويان دي ولا خالد نعوالي خا سلام زفلت لسلام كسرح زغل أبناتو نقر ترايد ما تفكيرو زغيد إيران كب خميت محاضرة لنا أخذ ملكات قدايا كنا دونالد ترامب تدري عبيا محاضر إيران أيطولة دي زي محاضرة زلو منقسنا أتوم دي زلو كليبتوكراسي دي زلو ولا ناي تيوكراسي دي زلو ولا ديموكراسي دي زلو ولا ديكتاتورشيب دي زلو إيراناويان يزم ملكات إيران نفسهم زخال سباتهم سورا غيرهم يمتيهم سورا غيرهم يروحوا خليهم تدليهم ስለዚህ ሊቭ ኢራን አሎን ንኻሎ ተገራት መከም ኤርትራውያን ሽግር እንታለና ሽግርና ባዓልና እንፈታለን ናባና ክተርፋሎ ማንም በደገመ ጽቅ ሕግዛ ካዝደል የለን ነቲ ዘሎ ሓጓፍ ተጠቂሙ ኣብዚ ገደደ ደልሃመት ክትወካዝ ደለ ሰደይ ኮይኑ እዚኣ ጽቡቅ ጌራ ክትበርሃልና ኣለዋ እዚኣቶም ከምዚ ኢሎም ክዛረቡ ከለዉ ድማ ቁሩብ ተስፋ ዝህብ እዩ ምክንያቱ እቲ ኩንነቱን እናተረድኦም ይኸይ ስለ ዘሎ lined up surrounding the Red Sea, the Strait of Hormuz, the Persian Gulf, the Gulf of Oman, completely protected by American forces. Watch this. If Iran is putting mines in the water or other by حمت نجار تايتوري لهم تن مراقبة بيا لهم طريقهم من كاب كيه بحري كاب بابيل مندب كميل رحيقنا اللواء ترجمهم لهم نيو أبتنا السعودية كباب اللواء بجز بان طريقهم كاب عمان كبابي رحيقنا بتندياو كيانوس ينزل اللواء كاب إيران عزب بيغن رحيقن كاب حوتي I'm talking about يمن كاب يمن لما عزب بيغن رحيقن ينوري ينزل اللواء بعلا ما يدما معناته نساتهم كرخا خبلون ما بزي كل رحيقهم يمزغوا له حركات قبل زلوا لمتاي حوتني بعلك ساعة كنا يتفرح هاي المخان المفلات تمر احناتهم دما قد فخراتاتنا تسمعوا is putting mines in the water or otherwise threatening American commercial shipping or American forces, we will shoot to destroy. With that, we bring in retired Navy SEAL officer and former recon Marine. أجي بزح متن قطعات اليوم زقبر زلوا جن بحث شاقة تزقبر زلوا كعوة خلدوتي زقبر زلوا حيلي كميز ما تسلس كأبزن اسمع.
that Iran is hurting more. And Donald Trump has claimed that he has all the time in the world and the clock is ticking out for Iran. This is what he has categorically stated. But do you believe that to be the case? Because we understand his approval ratings have dipped significantly. We're talking about figures in the mid-30s. And of course, he's losing that domestic strength from where he might have started the war. But right now, it's at a very different place. Do you think that Washington can actually, it has the leverage to... انت تعتقد اسيتها دونالد ترامب كل جزيه كم زلون عقم كم زلون هول كغيرن كفتحن كم زغلن ينقرالو جن كم نريو زلنا ما بعدي تكونتاتنا تغير يخيد كم زلون بزوح كم تزد كم تنسو زفكرو دقف كم زي بلون سلازي ازنا بيغصو كخيد خل خون انتاي كون زغل تزغل ارستي نبحق ديو ليفرج من اللو تصبللتنت من اللو زياده عدل ابز غداي زنك قصل تبل حتى drag out this war without, the cost mounting at home as well? Well, in a circumstance like this, we're also dealing with the personalities of the leaders in place. Again, the Iranian leadership presents itself as clear-headed and rational. And as I said, it pains me to say this, whereas Donald Trump is unbalanced and impulsive, and his own domestic political circumstance is fraught with pitfalls and difficulties. But he has to be, as a leader, we get back to the sort of makeup of the leader, he's going to have to be willing to admit defeat. He's going to have to be willing to admit that he hasn't achieved any of these many different objectives which he has articulated. انتاي زبل زلو بتحد وجن كتريا خلقا نتيوم كلتيوم مرحتي زي كم زعينات كونتات نقول له مرحتي كم سبون كن ريام كن كلال لأن كاب سمعت وثيقة تكون النت كتنبب تجمير كادما مرحتنا إيران نصر زخونة علامة زلوا راشنال ويكا قنع زخونة لوجيكال زخونة ويكا أبكون الناس تمركزة سقمتنا كايدان دوسو زلوية نعايز حزننا زي مالت زحزننا نحنا دونالد ترامب بقعتنا محضرانا تو أزيح ما غيزر ليلو سمعتاوي ناين سسات بحريات زلو سويل إيراتيك مالت سويل سونيم با إلزرب بشكاوي كاخم زمت حز زي بولا عينت مالتي عيد بتخا كايداناتو تتسيم كامت حز زي بلو زي دمانتايو كالكوليتد زخونه اناليتيكال زخونه انقوز زلون بالحزر لون استراتيجي زلون كايدا يخيد يل وتيتناتو دما إيرانويان عابز قبروا له قدقات ويكا فنترا نازل لي عطلو اتزدليو زلو عوتات يكون ولاونا بتربيزا متيكم مصوزغ العوتاتون كرخ بيكلني زلو مخنياتو ملحس قواصرا يكلني زلو اكايدو قواصرا يكلني زلو كم دما نصور زخون علامه يبلون علامه نصور سلازي كونه دما زحاتو زلون زدليو زلون كرخ بيكال سلازي اكم ز عينت كلته مراحتي اتي تصليلو زلو مراح دونالد ترامب دما اب ايران زلو مراح تفحيلو مالو يلو خزارب كلها بعلاتهم أمريكان كمان كأمن ويشجرهم على قدف على عالم إيكونوسي ولا أمريكاويان كأمن ويشجرهم زلوا. Various points in time over the last 6 weeks, and I'm not sure that's in his makeup. I'm not sure he's someone will ever admit, and this is not just in something so serious as a war, but it's any number of different things that are going on in his constellation of ideas. And we all, many of us, watching him, think of him. He's unbalanced and delusional. And again, we have the evidence of this is Kushner and Woodcock showing up. These are two people that, if I'm one of the Iranians, I would never sit around the table with these two guys who have shown themselves to be not credible and to have presented things in a false light. They have lied to the Iranians. And again, Donald Trump, the leader, doesn't seem to grasp any of this. It's shocking to sort of say this as an American, that we're led by someone who is unbalanced and دعمي يزمر بفلاي دما نزوم كلت ستيف فيتكوف and جاريد كوشنر زبهالو زياتهم بفص من أمريكا كله زي قبهم يمزل زلوا إيراناويان كمان أنا إيراناوي تزغون نزيم سجدت أمكريم أي مخالك أي مدلخوني له وأنا أتحسوتي متاللتي كم دما زخوني يكون ديل كجبرو بقع زي بلهم سبات ويون دليت زي بلهم سبات يوم نزيوم سبات زياتهم مزيوم تزاريب كم تزغلوا كم زي لإيران نزيوم تريوم كيناتي متسكم زلت راي كردهم زغل أكلتي وجزيم زيوم نات زراربيت وكينات جميرو سلزي زيوم تريوم إيران كيناتي متسكم زلوا كردهم تراي زلوا سلزي نزياتهم حجوني سدد مهلاو كاب يوم زحشو سب كم زي بلون نسد ما انتهي للبخانو next move لا تنتهي قول مخانو
ዝኾነ ነገር ክግምቶ ዝኽእል ከምዚ የለን በዚ ድማ በዚኦም ተዛሪቡ ሰላም ከምፅ ይደልሎ ኢልካ ክትኣምን ድማ ኣዝዩ ከቢድ ምዃኑን ከም ኣሜሪካዊ ድማ ኣዝዩ ዘሕዝነኒ ዝብል ኣዝዩ ዘሕዝነኒ በዚኦም ዓይነት ንሱ ሓደ ሃውታትያ ደሉዥናል መራሒ ነዚኦም በዚኦም ንኣሜሪካ ክውክላ ይፍትን ምህላው ድማ መሊሱ ዘሕዝን እዩ እናበለ ይዛረብ እዚ ዓይነት ዘረባ ድማ ካብ ብዙሓት ክኢላታት ናይ ኣሜሪካ ንሰምዖ ዘለና ኢና አንፎርቹኔትሊ ኣሜሪካውያን በዚ ጉዳይ እዚ ዕጉባት ከም ዘይኮኑ ንሰምዕ ኣለና ግን ኢት ኢዝ ዋት ኢት ኢዝ እቲ ዘሎ ኩነታት እዩ እዚ ካልእ ክቅየር ዝኽእል ሕጂ እንተሎ ምናልባት እምበር እቲ ዘሎ ኩነታት እዚ ይመስል ካልእ እቲ ዝግበር ዘሎ ዝርርብ ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል ንዝብል ድማ ክንሰ in terms of these negotiations. Inzi, should we be hopeful that something good is going to come out of this? Well, look, I think it's a slither of hope, Katie, given where we were at the beginning of the week when we thought we were going to have rounds. ኣብዚኣ ድማ ብዛዕባ እቲ ዝግበር ዘሎ ርክብ ሕጂ ማለት እዩ ዝናይ ካልኣይ ግዜ ዝራኸብዎ ዘሎ ዝኾነ ይኹን ለውጢ ተስፋ ይህልዎ ዶ Two of negotiations taking place in Islamabad, they completely fell apart because Iran said they would not go because of the US blockade still implemented in the Strait of Hormuz. And then JD Vance decided not to get on that plane and take the 14 or 16-hour journey to Islamabad to have those discussions. So they fell flat. And now we are seeing a small step in the right direction, I think. Of course, in the last hour, Caroline Levitt has confirmed, the White House has confirmed that Jared Kushner and Steve Witkoff will be flying to Pakistan tomorrow to meet with the Iranian side. And they've said because they want to hear them out. ከም ድሪቦም ዘለው ኣብ ዝሓለፈ ዘርርብ ክግበር እናተባሃለ ኣብ መወዳእታ ሰዓት ከም ዘይተኻየደን ሕጂ ድማ ንእሽተይ ጩራ ናይ ተስፋ ኣሎ ብመንገዲ ዋይት ሃውስ ድማ እዞም ክልተ ስቲቭ ዊትኮፍን ጀረድ ኩሽነር ዝበሃሉ ንክዘራረቡ ክኸዱ ምዃኖምን ተነጊሩ ኣሎ እቲ ልኡኽ ድማ ናይ ኢራን ኣብ ፓኪስታን ኣትዮም ዘሎ We're going to see the Iranian foreign minister head out to Pakistan on what is going to be some form of a regional tour. He's not only going to Islamabad, he'll also be visiting Muscat in Oman and he'll be visiting Moscow as well. And importantly, why those ቀንዲ ኣገዳሲ እዚ ኣባስ ኣራቺ ዝኸዱ ዝገብሮ ዘሎ ጉዕዞ ናብ እስላማባድ ናብ ፓኪስታን ነቲ ዝርርብ ኢሉ ጥራይ ኣይኮነን ጎኒ ጎኑ ዲፕሎማሲ እውን ከካይድ ምዃኑ እዚ ድማ መጀመርያ እስላማባድ ድሕሪ መስካት ማለት ዑማን ማለት እዩ ዑማን ድማ ነቲ ወሽመጥ ሆርሙዝ ክልቲኦም ሃገራት እዮም ዝቆፃፀርዎ ስለዚ ናብ መስካት ምኻድ ማለት ኣገዳሲ ክኸውን ሳልሳይ ድማ ንሞስኮ እውን ክኸይድ እዩ ንራሻ ስለዚ ምስ ራሻ እውን ኮኦርዲኔት ዝኾነሉ መንገድታት ኣሎ ማለት እዩ ብዙሓት ሰባት ከም ዝብልዎ ዘለዉ ምናልባት ኣብቲ ኔጎሲዬሽን እስቲ ኒኩለር ናትና ናቶም ናይ ግድን ከረክብዎ እንድሕሪ ኮይኖም ንኣሜሪካ ክብዎ ድሌት የብሎም ንራሻ እዮም ክብዎ ሳልሳይ ኣካል ኣብ ራሻ ከም ዝቕመጥ ክገብርዎ ክእሉ እዮም ንኣሜሪካ ከረክቦ መደብ የብሎምን ምናልባት ንሱ ክኸውን ክእል የብሉ ግን ኪኑ ዝኸደ ካልእ ዝርርብ እውን ክህልዎም two places in particular. I've been hearing from sources inside Pakistan who are close to the negotiations, didn't want to be named because of the sensitivities, and they've said, well, Muscat to talk about the Strait of Hormuz and to have a discussion about how potentially Iran and Oman could together manage that waterway, and then over to Moscow to talk about that enriched uranium, this whole issue of Iran's nuclear program. Russia had suggested that it could take some of that 60% enriched uranium. ብሓፈሻ ራሽያ ኣብቲ ሽምግልና ነቲ ኒኩለር ናይ ኢራን ዘሎ ድሕሪ ክረዳድኡ ዘይክኢሎም ንሳ ክትሕዞ ከም ትኽእልን ኢራን ድማ ምናልባት ከተረክቦ እንድሕሪ ደልያ ወይ እውን ኣብቲ ዝርርብ ነቲ ኒኩለር ከረክቦ እየ ቅድሚ እቲ ኩናት እውን ወይ ገሊኦም ኣሜሪካ ንዓኑ ክወስደ እየ ትብል ነራ ኢራን ድማ ንዓኹም ሳይንህብን ኢና ሜቢ ዳይሉሽን ዝበሃል ኣሎ ነቲ ኒኩለር ግዜ ዝወስድ መስርሕ ናብ ስራሕ ከይተቐይሮ ዘደናጉ ማለት እዩ ስለዚ ከምኡ ጌርና ክነብሎ ንኽእል ኢና ኢሎም ፅቡቅ ዝኾነ ኦፈር ሲቦም ነይሮም ንኣሜሪካ ክብዎ ግን መደብ የብሎምን ምናልባት ፅቡቅ ዝኾነ ምርድዳእ ከምኡ ድማ ናይ ሴኪሪቲ ጋራንቲስ ገለመለት ተዋሂቡ ንኢራን ነቲ ኒኩለር ናታ ንራሻ ክትባት ትኽእል ትኸውን ኣብኡ ክቕመጥ ክሰማምዑ ይኽእሉ ኮኑ ይብል ኣለዉ ግን ኪኑ ዝኸደ ናይ ካልእ ወታደራዊ ስምምዕ ናይ ቁጠባዊ ምርድዳእ እውን ክህልዎም ይኽእል ንክገብሩ ይኾኑ ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ጉዳይ ናብ ብዙሕ መዓዝናት እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኢራን ድማ ንኣሜሪካ ኣሚና ጥራይ ምሶም ክትሰራረብ ኢላ ናብ ጠብላ ትኸይድ ከም ዘየላ ጥራይ እዩ ዝበርሃልና Robert, you mentioned there a tone of resignation from President Trump. He did say, I could make a deal right now. So why doesn't he? If he's claiming that the US can make a deal, why hasn't a deal been made? Is it because Donald Trump has no off-ramp here? Well, what are his options? Where does the US go from here? كزارب كل دونالد ترامب زحلفه ديل أنا كوتس تزدلي حجي 10 عامات ندحريت ماليسيم سلو زلو
ሕጂ ተዓዊተ ኢለውን ክወፅእ ክእል እየ ስለዚ ዝኽልክለኒ የለን ጥራይ ዝበለፀ ዲል ንክገብር ዝበለፀ ውፅኢት ከምፅእ ስለ ዝደሊ ዘለኹ ኣብቲ ኩናት ጠጠው ኢለ ዘለኹ ዝብል ዘረባ ኣለዎ ድሕሪ ከምኡ ገብር ዝኽእል ኮይኑ ስለምንታይ ዘይገብር ምክንያቱ ብዙሕ ናይ ቁጠባ ፀገም ብዙሕ ከምኡ ድማ ደገፍ ናቱ እናንቆልቆለ ይኸይድ ኣሎ ወረቐት ናቱ እናተበላሸወ ይኸይድ ኣሎ ስለምንታይ ዘይወፅእ ይብሎም ኣሎ ኦኬ ክወፅእ ይኽእል ዲኸ Yes, so I've written about this extensively on the Substack, The Escalation Trap. So what is really going on is not a misunderstanding. It's not actually, we don't know who to make a deal with. It's the problem is Iran and the United States have zero-sum issues. Iran cannot both be in control of the Strait of Hormuz and not in control of the Strait of Hormuz. Iran cannot give up its opportunity to get a nuclear weapon and keep its opportunity to get a nuclear weapon. And listening to Donald Trump, he wants absolutely maximalist demands. He wants the Strait of Hormuz completely open, meaning nothing for Iran, and he wants Iran to give up the opportunity to have a nuclear weapon, no opportunity for Iran. Iran wants the exact opposite of this. And so these are exactly the issues where ceasefires break down and you go back usually to fighting because one side's going to have to give up. And now we have two issues that the sides have to give up on. And that is why we are heading to the long war. It's the essence of the escalation trap. Donald Trump does not want to embrace surrender by him, actually making it clear he is a loser. That is what he is resisting. And Iran is not accepting it's a loser. كم تريبوا زلهم إذا قد عايزدي كبد زبالي كم تنسو كقالوا له زفتن زلي يكونن إيران أمريكان أتيوم مزلو باسي ويون وددر زيرو سام جيم يزبال زيرو سام جيم لما حماق صوتايو مالت معركة وصل كل تخاطر بحل تغلا يكون تحرك خسر له تحرك خسبي سلازي من يخسر من يخسبي زغا وشمت هرمز بزي زخون يكون قد ما كنت كله كتكفتوا لكم يبلو معلوم إيران دما وشمت هرمز ناتنايو أين خفتونينا ندخل وريدنا زول حدقا بو قال غيرنا نفسنا هنكفرنا بالله سلازي زسعرت رايو نتناتو تزاز كتكبر زغلاب زيلو أبت أولا خطر الردالو تغل ويون أبت أولا نخطر الردالو ونجي كبيدي زبل زلو حدا قالاي نيكولر ناتكم تقلالنا أي حبوني بلا دونالد ترامب إيران ما ينهبني نايب لولو هناتو تمليس كاون بنيكولر كتار من الناس اللي تغل أين هبنينا هنا انت حدا نجر مدمدم تاكي تبصحي زخونه نجر دغبري يلن بلو زون حيل زلو بحاقمي كبصحو زخالت راي زغبر نزل مخترقاقز زما نوي حوان كنا كدليلو لازم بحيل يكفتح زغل ابطاولا يكون بمقراط ناي تقصي يكون بقالك كفتحوا زغلو غداي ايكونني زبل زلو سلازي ات غدايتي بقليلو كسغر زغلن بقليلو كفتح زغلن غداي كم زي كون يزنغر زلو ايران ما دقيما دقاقيما كسع كندي كاردتات كم زلو وايم زنغر زلو ابزون حدا لنكنا دسمع زلو زربا سمو I want to ask you also about Iran's options in the Strait of Hormuz. The Iranians are saying that they're respecting the agreement, the ceasefire agreement, but that the United States is engaged in what amounts to a continuing act of war by its operations in the Strait of Hormuz. The other day, some Iranian sources published maps of undersea cables, undersea internet cables. And of course, Iran has fast boats. And by some estimates, they may number even in the thousands. Iran never really relied on large, big conventional naval ships. Trump keeps saying, oh, we've got more than 150 of them. They're at the bottom of the sea. هجي انتايم زبل زلو بزح نقرات اندي تزرب زلو ساع كندي تكونتات تبلاشو كم زلو يزنقر زلو نقرات دونالد ترامب كم زاب زقد ميت كريكم صنعكو بمولوتي بوتاتي بزي مراخب زي عصي ولو غوينا نبل دالنا فزي انتاي كبريز دل زلو كمبليت بلوكيد ابزي كريكم دحان كما يجيرو كعصو ميدللو زيا لاين تري وازلهم تحت زلا بزيا لاين غيرو لكت كبلوم يزدل زلو نتم هجرات ايران تقلالا بزبوتازي كم زي تخيل كيلا غيرو ابزي بوتازي كباكستان كبጫፍ ናይ ፓኪስታን ክሳብ ዑማን ዘሎ ቦታ ገይሩ ነዚ ቦታ ዝብምሉ በመቆጻጸር ዝኾነ ዝኣቱን ዝወፅን ከም ዘየለ ክገብር ይዘል ዘሎ እዚያ ታ ታክቲክ ኣብ ልዕሊ ኢራን ክትቀመላ ዝደል ዘሎ ሕጂ ድማ ብዙሕ መራኸብ ዝእቱ ዘሎ ነዚ ንኸተግብር ክሕግዞ ዝኽእል እዩ ክገብረ ይኽእል ዶ ያስ ክገብረ ይኽእል ኣይክእልኒ ክንብል ኣይንኽእልና ግን ኢራን ድማ እንታይ ክገብሩ ከሉ ንስኹም እንተገይሩ ንዝብል ድማ ኢራን ድማ ብዙሕ ኣማራፂ ከም ዘለዎ እዮም ዝነግሩ ዘሎ ሓደ نزن هجرات عرب دحر كم زي غير كعسي خاين نزن هجرات عرب كويت بلو بحرين بلو قطر بلو دفلا اماراتن بحرين كويتن ثلاثه نزن هجرات ياتن كبيت حدا كوردوم يخللو له كله دما انتاي لمالو ابزن قربا مالتا كي وررنا خيبلنا انترنت هاتن كم بوتكوين اي لمال ابي كم زولي فلط ويم كم ملكت يبمالو ترزي انترنت بحال مولو 97% of the global internet traffic rides on undersea cables مبجعتو تي انترنت عالمنا بتاعت مريتي زخيد now watch the domino effect انتاي بلو لوبزي
one cable cut, regional slowdown, 3 cables cut, partial Gulf internet blackout, 5 cables cut, Gulf banking, cloud, trading, e-commerce, offline, 7 cables cut, the Gulf loses its position as a digital trade hub overnight. ስለዚህ እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ ናይ ጋልፍ ዲጂታል ኢኮኖሚ እዚ ጋልፍ ማለት ናይ ዲጂታል ኢኮኖሚ ናይ ኢማራት እዩ ገለመለ ደሚርካ 1.8 ትሪልዮን ንዓመት ይበፅሕ እዮም ዝብሉ ዘሎ እስኪ ክንደይ ዜሮ እዮም ዘሎ 1 2 3 ያ 1.8 ትሪልዮን ዝበፅሕ ቁጠባ ናይ ዲጂታል ኢኮኖሚ ኣለዎም ስለዚ ነዘን ገመድ ናይ ኢንተርኔት ዘለዋን ተበቲኾመን ብፍላይ 7 ገመድ እንድሕር በቲኾም ጠቕላላ ዲጂታል ኢኮኖሚ ዝበሃል ክጠፊ እዩ ኮሚኒኬሽን ምስ ዓለም ድማ ኩሉ ይኮነን ካብዚ ዝዓቢ ዕንወት ንሃገራት ዓረብ ክገብሩሎም ዝኽእሉ ድማ የለን ድሮ እቲ ትሕቲ ቅርፂ ቱሪዝም ከም ዘይህሉ ነዳዲ ከም ዘይሸጡ ካልእ ከም ዘይገብሩ ገይሮሞም ኣለዉ ዴይ ቱ ዴይ ላይፍ ናቶም መዓልታዊ ሂወት ናቶም ድማ ሚዘረብል ክኸውን ከም ዝኽእል ባንኪንግ ሲስተም ናቶም ይኹን ሄልስ ኬር ሲስተም ናቶም ይኹን ኩሉ ዓይነት ዲጂታል ኢኮኖሚ ናቶም ኩሉ ትክገብርዎ ዝደልዩ ዘለዉ ኤአይ ዶ ገለ ዶ ዝበሃል ዘሎ ንኩሉ ክበትክዎ ይደልዩ ከም ዘለዉ እዩ ዝነገር ዘሎ እዚ ድማ ቀሊል ኢና ኢትስ ናት ኢቨን አ ዲፊክልት ታስክ ብንብሉ ባሕሪ ክቆፃፀሩ ዘይከበዶም ነዚ ገመድ ዝደልዮም ንክበትክዎ ክከብዶም ኣይክእል ምክንያቱ ኣብቲ ከባቢ እውን የለውን ኣሜሪካ እዚኦም ርሒቆም እዮም ዝከታተልዎ ዘለዉ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ኢራን ምስቲ ዘለዎም ብቅዓትን ዓቕምን ቅድሚ ሕጂ ሕቶ ክገብርዎ ፈቲኖም ድሮ ዕንወት እውን ገይሮም እዮም ስለዚ እዚ ጉዳይ እውን ከም ንሪኦ ዘለና ተወሳኺ ነተን ሃገራት ዓረብ ኣብ መወዳእታ ኢራን ነዚ መንገዲ ኣሜሪካ ክትዓፅዋ ተጀሚራ እቲ ኤስካሌሽን ዶሚናንስ በሃል እዚ መን እንታይ ዓይነት ስጉምቲ ወሲዱ ነቲ ካልኣይ ወገን ከንበርክኾ ይኽእል እዩ ስለዚ ናይ ነዳዲ ቦቶም ጥራይ ዘይኮነስ ክዕንውዎም ነዘን ሃገራት ዓረብ ከምዘይ ትንስኣ ክገብርዎ ይኽእሉ እዩ ከምዘይ ትንስኣ እዚ ማለት ገመድ ካሓር ክትዕርዮ ትኽእል ኒኻ ክትብል ትኽእል ኢኻ ግን ዳት ቴክስ ታይም ቱ ምክንያቱ ፖለቲካዊ መፍትሒ ክሳብ ዘይገበርካዮ ዋላ እንተዕርኻዮ ከም ብሓድሽ መፅያ ክትበትኮ ትኽእል እያ ስለዚ ፖለቲካል ሶሉሽን መፍትሒ ክሳብ ዘይረኸብካ ብሓይሊ ጥራይ ክትፈትሖ ትኽእል ነገር ከምዘየለ እዩ ዝንገር ዘሎ ነዚ ንክትገብር ድማ ብዙሕ ነገር ክግበረሉ ዝኽእል ኣሎ ኢራን ድማ ብዙሕ ነገር ክትገብር ትኽእል እያ ነዘን ኣብ ጥቃ ዘለዉ ሃገራት ናይ ኣሜሪካ ቀንዲ ሓየልቲ ወይ ንኣሜሪካ ጠቐምቲ መጋበርያታት ዝነበረ ሃገራት ንዓኒ ምብዳል ብዙሕ ታክቲክ ከም ዘለዋ about what you see as the options Iran has if this becomes a protracted reality in the Strait of Hormuz, how Iran would be able to confront this naval blockade that the United States says is going to remain in place until Iran capitulates to American demands? The whole situation, Jeremy, does not make any sense. We have a ceasefire, which is a self-firing. We have a blockade, which is not actually blocking, because we saw a report from Financial Times that the numbers of Iranian actually tankers እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኢራን እንታይ ክትገብር ትኽእል ኣሜሪካ እንታይ ክትገብር ትኽእል በዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ መን ቀልጢፉ ካብቲ ኩነታቱ ክእለ ይኽእል መን ከዝያዳ ክዕወተሉ ይኽእል ንዝብል ነጥቢ ክሪኡ ከለዉ መጀመርያ ወላ እውን እቲ ዘሎ ኩነታቱ ብትክክል ዝግለፅ ኣይኮነን እያ ትብል ዘላ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ይብሉ ኣለዉ ግን ዝተቋረፀ ተኽሲ የለን ኦልሞስት ሓደክ ንናቱ ዕላማታት ይሃርብ እዩ ዘሎ ወላ ቃታ ይተሃራርምቱ ዘየለዉ ረብሓታት ናይ ሓድሕዶም ግን ይሃርሙ ኣለዉ እዮም ከምኡ ድማ ብሎኬድ ይብሉ ኣለዉ እፅዋ ገይረ ኣለኹ ትብላ ኣሜሪካ ግን ምሉእ ዓፅያ ከምዘየላን መራኸብ ናይ ኢራን ይወፁ ከም ዘለዉ ድማ ይንገር ኣሎ ስለዚ ብዙሕ ንሰምዖን ኣብ ግብሪ ንሪኦ ዘለና ነንበይኒ እዩ ሓደ ትብል ኣላ by passing the blockades is increasing now as I think it's around more than 35 actually tankers and remember when the Iranian they enter the Indian or Pakistani waters these waters under the international law and the UN convention of the laws of the sea is still is belong to the coastal state which is Pakistan and India so not international water so what they can do they can actually transfer the cargo when they are in those water so the blockade actually is not functioning so that's what's happening ኢራናውያን ድማ ገለ ሉፕ ሆልስ ወይ እውን ገለ መፍትሒታት እናረኸቡ ንኣብነት በቲ ናይ ክሊ ማይ ናይ ኢንተርናሽናል ዎተር ዘይኮነ በቲ ናይ ፓኪስታን ማያት እውን ክሓልፉ ይኽእሉ ከም ዘለዎም በቲ ናይ ህንዲ እውን ኣብ ህንዳዊ ውቅያኖስ ማለት እዩ ብምግባር ክሳብ 34 ታንከርስ ክሕልፉ ክኢሎም ከም ዘለዎ እዚ ብሎኬድ ዝበሃል ካብ ዝግበር ጠቕላላ ክዓፅዎ ከም ዘይከኣሉ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ again Iranians are always finding the loopholes ወይ gaps እናረኸቡ ንዑ ክጥቀምሉን ክምዝምዝዎን ይረኣዩ ኣለዉ ይበሃል ኣሎ ብሓፈሻ ግን ኩሉ እቲ ንሪኦ ዘለና ካብ ዝርርብ ወፂኦም ናብ ኩናት ክኸደሉ ዝኽእል መንገዲ ንዓበየ ይኸይድ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ is in Tehran's court.
It's a bold and dangerous mission, a gift to the world, historic, courtesy of a bold and historic president. That mission continues today in this new phase as Iran has an important choice, a chance to make a deal, a good deal, a wise deal. We have all the time in the world, and we're not anxious for a deal. And I hear him say it every day in private. كم تريوا زلهم نتن زربانا دونالد ترامب نادقم እዩ كفرارز ዝፍትን ዘሎ በቲ ድማ ዝኾነ ይኹን ፀቕጥና ግዜ የብልናን ኩሉ ነገር ኣብ ኢድና እዩ ዘሎ ተረጋጊና ኢና ዘለና ኢራን ዘዋፅኣኩም ግበሩ እንተዘየለ ከነጥፋኣኩም ኢና እዩ ዝብል ዘሎ ዳርጋ ቫይራል ኮይኑ ዘሎ እቲ መልእኽትናቱ ትዕቢት ዝመልኦ ንኩንነት ዘየንፀባርቕ ኣብ ኩንነት ዘየለ ኣብ ማይክሮፎን ክረኽቦ ይፍትን ኣሎ እዮም ዝብሉ ዘሎ Morning in a Pentagon press conference, Secretary of War Pete Hegseth makes crystal clear our mission is muddled. You would not know what we were planning to do based on what is said there because it doesn't match with anything else. If all you have is the context of the sole press conference there, you would think, okay, what are we doing and what are the objectives? Because you see that the one of the headlines coming out is that the U.S. blockade will last as long as it takes, sort of echoing what President Trump said yesterday that he's not in any hurry. Well, he might want to think about getting in a hurry because I don't know what any of these guys are talking about when they say we'll just take as long as it takes. ጅንታዮም ዝብሉ ዘለዉ ዝብል ዘሎም ብዙሓት ኣሜሪካን ድማ ከኣምንዎ ዘይከኣሉ ዘለዉ ጉዳይ ማለት እዩ መጀመርያ እንታይ እቲ ዕላማ ናቶም ሕጂ በዚ ብሎኬድ ገይሮም እንታይ ክገብሩ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ኢራን ተንበርኪኻ ኢዳ ክትህብ ድዮም ዝደልዩ ዘለዉ ኣብ ካልእ ዘረባ እንታይ ይብሉ ብዕፅዋን ክባን ሃገር ተንበርክኽ ነርካ እንትትኸውን ኣብ ልዕሊ ኩባ ከባቢ 60 ዓመት ዕፅዋ ጌርና ኣለና ብሎኬድ ጌርና ኣለና ሃገራት ፅቕ ኢለና ይወጥቃን እምበር ደዚኦም ታሪክ የንብቡ እዮም ኢሉ ሃገር ሲምፕሊ ከምዚ ስለ ዝዓፀኻያ ኢዳ ትህብ ሃገር የላን ኢሎም መፍትሒ ይረኽባ እየን ኢራን ድማ እዚ ዕፅዋን ክባን ገዳ ንነዊሕ ዓመታት ዝተላመዱ እታያ ምስ ቱርኪ ዓብ ንግዲ ኣለዎም ምስ ፓኪስታን ዓብ ንግዲ ኣለዎም ምስተን ሃገራት ምስ ራሽያ ምስ ካልኦት ድማ በቲ ካስፒያን ንግዲ ኣለዎም ምስ ብዙሓት ሃገራት ንግዲ ዘለዎም ሃገር እዮም ስለዚ ምስ ቻይና እውን ቀጥታ መንገዲ ባቡር እውን ዝኸይድ ንግዲ ኣለዎም ሰርቫይቭ ንክገብሩ ዝኽእሉ ሃገር እዮም እዚ ባሕሪ እዚ መንገዲ እዚ ኣየድልዮምኒ ማለት ኣይኮነን ግን በዚ ፀቂጥካ ጠጠው ከተብሎም ኣይትኽእልን ኢኻ ምናልባት ከምኡ እንድሕር ዓፂኻዮ ንዖም ዘይኮነ ቀዳማይ ከተጥፍእ እተን ሃገራት ዓረብየን ቀንዲ ክጠፍኣ ምክንያቱ ኢራን ኣብ ኢዳ ሒዛተን ዘላ ድማ ተን ኣብ ጥቃ ዘለዉ ሃገራት ስለ ዘለዋ እናበለ እዮም ዘረቡ ስለዚ እቲ ትዕቢትን ፈኸራንሲ ናበይ ከብፅሓና እዩ እምበር ድኸ ኣብ ክውንነት ኮይኖም እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ወይስ ኣኺልዎም ኣብ ህውተታ ኮይኖም ጥራዮም ዝፈኸራ ዝገብሩ ዘለዉ ዝብል ዘረባ ኢኻ ትሰምዕ ግን ዝበሃል የለን ኣሜሪካ ድሌታ ክትገብር ትፍትን እንዳላ ዳርጋ ኩሉ እቲ ሚድያ ናይ ኤውሮጳ ይኹን ንኣሜሪካ ብጀካት ፎክስ ኒውስ ኣሜሪካ ፅቡቅ ትኸይድ ኣላ ዝብል ኣይትረክብን ኢኻ Indeed, in Doha, but if they did, they'd have to have aircraft circulating in this area, ready to go against any boat that they saw planting mines. That would actually leave them in a relatively vulnerable position, hanging around, waiting for a target. They're not likely to want to do it. They can't do very much. It's possible, of course, that the American ships are the other side of the blockade line. That's about 300 miles away. They can't do very much. It's possible, of course, that the US could operate their aircraft, say, from Al Udeid in Doha. But if እንታይ እስኪ የብልሃሎ ኣብዚ ዝሓለፈ ዶናልድ ትራምፕ ሓደ ትእዛዝ ኣመሓላሊፉ ነይሩ ዝኾነ ይኹን ፈንጂ ጀላቡ ናይ ኢራን ኣብዚ መፅአን ፈንጂ ክገብራ እንተጀሚረን ነቶም ሓይሊ ባሕርናቱ ሹት ን ኪል ተኪስኩም ቅተልዎም ዝብል ትእዛዝ ሂቡ the problem with that is ጌጋ ተፀገም ናይ እዚ ትእዛዝ ናቱ ግን ኢሉ ኣበይ ኮይኖም እዮም ክቐትልዎ ኢሉ ክትቀትል ተኮይንካ እኮ ክትቀርብ ኣለካ ኢሉ 400-500 ኪሎ ሜትር ርሒቕካ ኮፍ ኢልካ ዘለኻ ብጀላቡ ኣብቲ ገዝኦም ኮይኖም ዝገብርዎ ዘለዉ ኣበይ ኮንካ ክትቀትሎም ምናልባት ካብ ቀጠር ተበጊስካ ነፈርቲ ጌርካ ተኸታቲልካ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ኣይከኣልን እዩ ክንብል ኣይንኽእልና ግን ክትገብሮ ድልውነት ኣለካ ድዩ ከምኡ መስዋዕቲ ክትገብር ትኽእል ዲኻ እዩ ዝብል ዘሎ ምክንያቱ ኣብኡ ጠጠው ኢልካ ንዑ ክትገብር ተኮይንካ ዝያዳ ንስኻ ክትረም ኢኻ ካልእ ድማ ካብ ቀጠር ይብገስ እንተሎ እንድሕር ፈሊጦም ንቀጠር ድቑዑ ክገብርዎ እዮም መሊሶም ስለዚ ተን ሃገራት ዓረብ እውን ኣይፍቅዳን እየን ዘለዋ ንከምዚ ዓይነት ስጉምቲ ምክንያቱ ትዋጋ ዝኸፍልዎ ዘለዋ ይርያ ስለ ዘለዋ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ብዙሕ ኦፕሽንስ ናቱ ብዙሓት ነገራት ናቱ ኣብ ባይታ ክትርጉሞ እውን ይኸብዱ ከም ዘሎ That would actually leave them in a relatively vulnerable position, hanging around, waiting for a target. They're not likely to want to do that.
The problem with mines is that although some of them require quite a lot of specialist equipment, like these moored mines and maybe even the seabed mines, the floating mines are very easy to sow. Any motorboat can just throw floating mines off the back of the boat and be away again. Floating mines are very dangerous because they can go anywhere. They go with tide and current. They can effectively close a big area of water because they just spread out. Dangerous thing to do, but nevertheless, if the Iranian እዚ ድማ እቲ ፈንጂታት ኣብቲ ወሽመጥ ሆርሙዝ ኢራን ብዙሕ ፈንጂያ ትተክል ዘላ እዮም ዝብሉ ዝተፈላለየ ፈንጂ ኣሎ ከከም ኩነታት ናቱ ሲቤድ ዝበሃል ኣብቲ ታሕቲ ዝወርድ ኣሎ ከምዚ ድማ ከምዚ ሞርድ ማይን ዝብልዎ ድማ ከምዚ ብገመድ ተኣሳሲሩ እናተንቀሳቐሰ ዝኸይድ ኣሎ እቲ ፍሎቲንግ ማይን ዝበሃል ድማ ካብ ጃልባ ድርቢ ኣቢልካ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ኣብቲ ባሕሪ ድማ ኣዝዮም ሓደገኛታት እዮም ምክንያቱ ብማዕበልን ብካልእ እናተጓዓዙ እውን ነተመራኸብ ረኺቦም ክውልዕዎ ንኽእሉ እዮም ስለዚ ክንምንታይ ሓደጋ ይፍጠር ከም ዘሎ ኣብቲ ባሕሪ ንኢራን መጠን ትእዛዛት ናታ ዘየኽበርካ ኢራን ነቲ መንገዲ ነቲ መስመር ናይ ንግዲ ኣዝያ ከተበላሽዎ ትኽእል እያ እዚ ድማ ነተን ሃገራት ዓረብ ኣብታ ዓራቶም ተኾርሚዮም ውይ ከም ዝብሉ እዩ ዝገብሮም ዘሎ ምክንያቱ መስመር ናይ ንግዲ ናቶም እዩ እዚ ሓንሳብ ናሓወር ዋላ እዚ ኩናት ጠጠው ተኢሉ ብቐሊሉ ክፍታሕ ዘይክእል ሽግር እዩ ዝገብርሎም ዘሎ መራኸብ ናቶም ኢንሹራንስ ናተን ላዕሊ ክኸይድ እዩ ስለዚ ሂወት ናቶም ኣዝዩ ክኸብድ እዩ እቲ ኩነታት ድማ እናኸበደ ይኸይድ ከም ዘሎ ኢኻ ትርኢ ኢራን ድማ ብዙሕ ካርታት ይጥቀሙ ኣለዉ ክንደይ ካርታት ነጊሮም ኣለዉ ኣብዚ ጥራይ ብዙሕ ነገር ክጥቀሙ ከም ዝኽእሉን ነቲ ቁጠባ ናይ ዓለም ንምንብርካኽ ብዙሕ ተኽእሎታት ከም ዘለዎም ኢና ንርኢ ዘለና መቸም ኣይ ሆፕ ብገለ ንሕና ዘይሓሰብናዮ መንገዲ ሰላም ይመፅእ ክኸውን እምበር ናይ ሰላም መንገዲ እኳ ይረአ የለን ናይ ሎም ኣርስቲ ኣብዚ ክንውዲና ብካልእ መንገዲ ንቁጠባ ዓለም ዝምልከት ድማ ኣብ ዝቕፅል ቪድዮና ክንሪኦ ኢና ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ ንሕጂ ቪድዮ ኣብዚ ክንውዲና ታንክ ዩ ቨሪ ማች